Angibingelela enhlanga sezansi umhlaba wonke ney'nkalo zonke. Ngijabuliswa-ke nje ukuthi namhlanje ngila engikhona khona-ke one of my client, udokotela uMngcwabi Yahlehla. One of my client ungibizile wathi ucela naye ukuzokwenza into ey'thile. Bengimgeza, wathi ucela ukuzobona ukuthi ugezekile yini, nokuthi-ke labo level engimfake bona bafakekile yini. Sesibabonile-ke, sesibabonile, usebabonile naye uhleka yedwa ngomhla ka-5 nangomhla ka-6 kusenjalo laphana eNyukhasela kadokotela uMngcwabi Yahlehla esigodlweni esikhulu. Ngomhla ka-5 it's my birthday. Ngizobe ngisika nje ngidle ikhekhe bese ukuthi nge-Monday ngeyi-6 ngeyi-5 zakhona kuzobe ku-6 bese ngiba ne-special 5 and 6 nge-special esiyisimanga lapho khona ngizobe ngikhipha konke ongakucabanga, konke nje ongakucabanga ngizobe ngikhipha ngalelo langa. Bese kuthi ngiphinde kube nane-draw yokuthi abantu engizobe ngibagezile babone ukuthi ingadi siyenza yenzekile. Ngizokhipha 50,000 hard cash, 50,000. Number 1 uthole 25, number 2 athole 15, number 3 athole 10,000. Kusho ukuthi izoba lokhuza awu-3 izohlukana awu-3. Ngiyafisa nje ukuthi nawe woza ngiyabona angindluleke laphana i-address yami yaseSoweto. Ngizwile ngikhona kade ngibuza la imalokhuza wami la. Ngiyabonga kakhulu, ngiyamhlonipha kakhulu, i-respect yonke into eniyishoyo. Laphana mawuzoza eSoweto fonela my cellphone number 0732192464 or 079 673 7011 uthi no ngiyabhukha ngiyeza. Immediately mawubhukha uthi uyeza will send i-location yalaphana ngitholakala Emfulo laphana e-Crossroad. Emfulo ngiyatholakala lapho, so that ngizama njalo ukuthi laphana Emfulo babukeli ngama-Monday and Tuesday kusuke kuyilanga lami lokuphumula, but bese ngenza ukuthi cha ithi-ke ngingasanjise ngiphumula, ithi ngiphinde nginikele ekutheni ngisave your petrol money or your transport money ukuthi uze eNyukhasela. Manje ngiprefer ukuthi sifonelane senze i-booking so that ngizokwazi nami ukuthi ngiye nazo ukuthi nginabantu mhlawumbe abawu-20 noma abawu-30 ngalelo langa. Kukabi ukuthi ngiye laphana ukuthi manje ngiye labantu abawu-10 ngibanje kwaphi uthi kushaya u-6 hours sengibaqedile abantu abawu-10. Maye kuba ngcono uma ngabe ngazi ukuthi okay inamba yami iyavuma, kodwa-ke lokho kuzokwenziwa yini ekutheni wena uma ufona ukuthi yenza awulitheli isikhathi ukuthi okay asidibana nasidibana. Ngiyanithanda kakhulu. Bese kuthi lapha lithi uma ufuna ukubhukha for i-596 ufonela le namba uthi 079 045 3446. Ufone lapho ubhukhe, then bazokutshela yonke imiqathango. Please ngiyacela siphuthume impela laphana eSwatini. Bakhulumile laphana eSwatini, sebengilenile, sebengicelile, sebethe dokotela ngeke phela wenze into yamehlo kangaka. Maye sengibuke ukuthi-ke kusho ukuthi u-April wonke uzoba i-birthday month yami. U-April wonke uzoba i-birthday month yami. NaseSwatini laphana ngizoba khona kungekudala, kuye u-April ngizoba khona eSwatini. Ngizoba khona ngiphinde futhi nalaphana eJoburg as well, laphana edrobheni eGP's Town phambi kwase-GP Police Station. Hhayi bakhalile, hhayi bofatere ngizwile
ngizoba khona nalaphana eGP to celebrate my month, to celebrate u-April. Ngizobe ngikhona futhi nakhona eGP, but ngizolo ngiwakhipha nje ama-date. Swatini ngizobe ngikhona maduzane kuye u-April, ngiphinde ngibe khona futhi eJeepstown kuye u-April. Lo nje ngiqhuba ngihambisa ngi-celebrate inyanga kadokotela ukuzalwa kwakhe mhla ka-5 6. But ngiyangithambisa ngazo hhayi phela lapho uLundi sengikhathele ukungibingelela. Hhayi sengizodlulela phambili manje niye eDurban, ngiyobingelela eDurban, ngibingelele nandapha eBethlehem nakhona ngiyabingelela. Ga-Ga-Rankuwa nakhona, all over. Ngiyazi ukuthi ngikwenye indawo la. One of my clients uthi ucela ukuthi siyobona ukuthi ugeze kanjani. Ngithi uthini? Uthi ngicela ukuyobona ukuthi ngigeze kanjani nokuthi ngicabeke kangakanani. Ngabe ukuthi ngiyadokotela ungibeqezile wangisika wangisethi nayi phela. Ukucaba la kudokotela, it's your choice. Into makufuna ukuthi ngikucabekani ukuyikhotha uyayikhotha. Singalo senzane ngathi singabakazondi, ngathi singabokubuka sipho uzondi. Thothi manje sisimabheqabheqa ngathi singabakubuka sipho uzondi. Siba nendlela kodwa-ke lo ongilethe la uthe ucela ukubona ukuthi iy'ngcabo zihambe kanjani. Ngiyabonga, ngiyanithanda niphile lonke enhla nasezansi umhlaba wonke ney'nkalo. Bye.